Da li je ovo pećina Strogo u kojoj živi Baba Roga? Nije, iako su Vrnčani decenijama decu plašili ovim otvorom ispod crkvenog brda, odnosno letnje pozornice. Ovo je nemački tunel sagrađen tokom Drugog svetskog rata koji izgleda identično još od oslobođenja. Opštinska uprava je rešila da taj tunel preuredi, odnosno rekonstruiše, tako da jednu neispričanu priču koja traje od 1942. godine, znači preko 70 godina, približi svojim građanima i gostima. Tunel je dug preko 70 metara, ima 7 soba, mi planiramo da sve to adaptiramo i sredimo tako da možemo ljudima da prikažemo banju od neolita do današnjih dana. Kopanje tunela počelo je ratne 42. Radovima je rukovodio general Aleksandar Ler. Tokom Drugog svetskog rata Vrnjačka banja je bila centar nemačke komande za jugoistok Evrope, a iz ovog tunela i hotela Partizanka koji se nalazi iznad pripreman je desant na Drvar. A tunel je bio povezan sa hotelom u kojem je bila nemačka komanda. Samoj kancelariji u kojoj je živao general Aleksandar Ler je u podu slika, odnosno mozaik Vilijnog konjica, tako da je i kompletan desant na Drvar po toj sobi dobio i konjički skok. Uz renoviranje staze do letnje pozornice i vodopada, nemački tunel biće jedna od novih banjskih atrakcija za jubilej 150 godina organizovanog bavljenja turizmom, koju Vrnjačka banja obeležava naredne godine.